Ісусе, алілюя, Пан живе, на світанні Он ускрос, избавление нам принес. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Криж за нас и Он сам принял. Аллилуйя, не дал. Одмянил горотный лёс, потым з мёртвых увоскрос. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Хай спевает Божий люд, и ангелы славят суд. Тешься, Маті, бо Син Твой знову з нами і з Тобой. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Откупил покутай грех, нам вернул сутеху смех. Проминули ночь и тень, надышал збавлення день. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Пан з вами, І за Духом Твоїм. як золото в огні, випробував Пан обраних і прийняв їх, як ахвяру спалення. Прийде час на ушанування їх, бо ласка і спокій будуть забранниками Божими. Словом антифони розпочинаємо сьогоднішню святу мшу. Сьогодні 3 червня у костьолі відзначаємо успомін святих Карля Луанги і поплечників, мучеників з Уганди, які на початку 19 століття віддали своє життя за Христа. Про їх заступництво узносимо наші молитви до милосердного Бога. Подчас гэтай святой мши заўсёды ў аўторак молімся за памерлых. Адзін са святароў ахвяруе святой мшу в інтэнцыі святой памяці Ірэны Свірскай у 30-й дзень пасля яе смерці. Другі святар моліцца за памерлых у складковай святой мшы, за святой памяці Зыгмунта Асінскага, Никодона Владимира, Чаплінскага Геннадія, Максима Гулецка, Андрея Савашынскага, памерлых сям'і Родзевіча Савашынскіх, за памерлых членаў кола жывога ружанца святого Юрыя, за памерлых Антонія Ляхновіча, Владислава, Стефаніюсь, памерлых сям'і Богданович, Вадима, Віктора, памерлых сям'і Шукелович, памерлых сям'і Михайловський, Гіруть, Яна, Гановефу, Чеслава, Софію, Ірену, Яна, памерлых сям'і Макей, Регіну, Віктора, Катерину, памерлых сям'і Апцевич, Михала, Ядвигу, памерлых сям'і Кашчыц, памерлых Владислава Мороза, Віктора Боровского, 10-ту гадавіну пасля смерці, сям'і Лаўрынович, Ірену, Степана, Романа, Анну, Яна, Спиридович, Дмитрия, Марьяну, Стефана, Масилайць, Тересу, Евгения, Лазан, Констанцию, Адольфа, Викторию, памерлых сям'і Сухлабовича, Винсковских, Янину, Станиславу, Владислава, памерлых сям'і Развадовских, памерлых Андрея Козлова, Яна Барковскага, Віктора Тополя, 46-ту гадавіну пасля смерці, Анну Гарадзецкую, Янину Борисевич, 1-шу гадавіну пасля смерці, Веру Куралович, 5-ту гадавіну пасля смерці Петра, Побединского Казимира, Янину Регину, Розель Гановефу,
Wiktora Fedorowicza, Jadwigę Iwaszkiewicz, померлых Ireну, Владимира, померлых семьи Мацкойць. Просім милосердного Бога, каб померлым дараваў усе грахі і правіны і прыняў сваё нябеснае валадарства. Цяпер перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы маглі годна скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу всемогутному і вам, вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Молимся. Всемогутный Боже, Ты учинил, что кровь мучеников стала насеннем христианов. Дай просим, ка проля Твоего костела, окропленная кровью святых Кароля Луанги и поплечников, завсюди приносила щодрий пльогун, праз Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Amen. Czytanie Księgi Dziejów Apostolów. U te dni Paweł, пославший z Miletu u Efes, покликав старейших костела, а коли яны прийшли до його, сказав їм: «Ви ведаєте, що з першого дня моєго приходу у Азію я весь час був з вами, служив Пану з усьою покорою і у сльозах, і серед випробувань, які зустріли мене за подступів юдейських. Як я не пропускав нічого корисного, про що б не обвящав і чому б не вчив вас публічно і по домах, даючи свідчення юдеям і грекам про навертання до Бога і про віру у Пана нашого Єсуса. І ось тепер, примушений духом, я йду у Єрусалим, не ведаючи, що мене там зустріне, апроч того, що Дух Святий у кожному городі свідчить, кажучи, що чекають мене кайдани і утиск. Але моє життя для мене не варте нічого, тільки б скончив біг свій і служення, яке прийняв від Пана Єсуса, каб дати свідчення про Євангеліє Божої ласки. І ось тепер я ведаю, що більш не убачите моєго обличчя ви усі, серед яких я ходив, обвіщаючи Боже владарство. Тому свідчу вам сьогодні, я чистий від крові усіх, бо не ухилявся я від обвіщання вам усьої волі Божої. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Валадарствуй землі, спявайте Богу. Валадарствуй землі, спявайте Богу. Щодрий дощ спаслав ти, Боже, подмацував свою немоглую спадщину. Твоє створення там жили, у добрині своєї ти допомагав убогому Божа. Валадарствуй землі, спявайте Богу. Нехай буде
Наши цяжары носіць Бог, Ён нашае збаўленне. Бог наш ёсць Богом, які збаўляе. У Пану Богу ратунак ад смерти. Валадарствы зямлі, спявайце Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я попрошу Отца і дасть нам іншага суцяшальніка, каб быў з вами навеки. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Хвала Тобі, Пані. У той час Jezus uzняў вочы свае да неба і сказаў: Ojcze, прыйшла гадзіна. Услаў Сына свайго, каб і Сын Твой уславіў Цябе. Ты даў Яму ўладу над усякім целам, каб Ён даў жыццё вечнае ўсім, каго Ты даў Яму. А вечнае жыццё ў тым, каб спазналі Цябе, адзінага праўдзівага Бога, і таго, каго Ты паслаў, Езуса Хрыста. Я ўславіў Цябе на зямлі, выканаўшы справу, якую Ты даручыў мне зрабіць. А цяпер Ты, Ойча, услаў мяне ў сабе хвалою, якую меў я ў Цябе перад існаваннем свету. Я абвясціў імя Тваё людзям, якіх Ты даў мне са свету. Яны былі Тваімі, і Ты даў мне іх, і яны захавалі Слова Тваё. Цяпер яны пазналі, што ўсё, што Ты даў мне, ад Цябе паходзіць. Бо словы, якія Ты даў мне, я даў ім. І яны прынялі іх і сапраўды пазналі, што я выйшаў ад Цябе, і паверылі, што Ты паслаў мяне. Я за іх прашу. Не за ўвесь свет прашу, але за тых, каго Ты даў мне, бо яны Твае. І ўсё маё – гэта Тваё, і Тваё – гэта маё. І я ўславіўся ў іх. Я ўжо не ў свеце, але яны яшчэ ў свеце, а я іду да Цябе. Гэта слова Пана. Присядьте на хвилинку. Милане Христе Пану, дорогие браты и сестры. Сегодня в Евангелии чуем черговий фрагмент архісвятарської молитви Єсуса Христа, з якою Він звертається до Небесного Отця під час апошньої вечери. Єсус усвідомляє собі, що надыходзіць Його година. Надыходзіць час, коли Він повинен буде сповнити місію, для якої Він прийшов в гэты свет. І метой гэтай місії з'являється жыццё вечнае, якое Бог праз Єсуса Христа хоче даць кожнаму чалавеку, кожнаму з нас. І, дорогие браты і сёстры, это вельмі важная праўда нашай веры, што хоць наше жыццё зямное тут раней ці пазней скончыцца, аднак кожнаму з нас Езус запэўніў жыццё вечнае. Менавіта дзеля гэтага мы і сёння прыходзім у святыню, звяртаемся з малітвай да Бога за нашых памерлых, таму што верым у тое, што яны жывуць далей, што іх жыццё працягваецца, што менавіта Бог, Езус Христус, даў ім гэтае вечнае жыццё. І таксама Езус сёння ў Евангеліі тлумачыць, што значыць жыццё вечнае, чым гэтае вечнае жыццё з'яўляецца. А менавіта гэта пазнанне Пана Бога, Бога Айца, якога Езус Христус прыйшоў аб'явіць свету. Пазнаць Бога Айца – гэта значыць паверыць у Яго, прыняць Яго безваранковую любоў,
прыняць праўду аб тым, што кожны з нас з'яўляецца яго умілаваным дзіцём, сынам ці дачкой. Аднак прыняць гэта не толькі сваімі словамі, у думках, але менавіта адказаць на гэтую любоў сваім жыццём. Езус у сённяшнім Евангеліі кажа, што уславіў Айца на зямлі праз тое, што выканаў справу, якую ён даручыў яму зрабіць. І менавіта, дарагія браты і сёстры, гэта пакліканне кожнага з нас праслаўляць Бога сваім жыццём, спаўняючы волю нашага нябеснага Айца. І менавіта праз гэта мы як бы становімся годнымі гэтай назвы быць дзецьмі Божымі. Дарагія браты і сёстры, сённяшняе Евангелие – гэта малітва Езуса Хрыста, у якой ён звяртаецца да нябеснага Айца і просіць за сваімі вучнямі. Не толькі тымі вучнямі, якія хадзілі за Езусам Хрыстом падчас яго зямнога абвяшчэння Евангелия, але Езус моліцца за ўсіх тых, хто ў яго паверыць. Сённяшняе Евангелие – гэта малітва Езуса Хрыста за кожнага з нас. Сам Езус, Сын Божы, просіць Айца Нябеснага за нас. Браты і сёстры, гэта таксама вельмі вялікая годнасць для кожнага чалавека. Аднак, дарагія браты і сёстры, гэтая малітва Езуса Хрыста таксама з'яўляецца прыкладам для нас. Варта параўнаць нашу малітву і малітву Езуса Хрыста. Езус Христос звяртаецца да свайго Айца з просьбай, просіць за сваімі вучнямі. Але можна заўважыць, што ў цэнтры гэтай малітвы менавіта знаходзіцца Бог Айцец. Езус праслаўляе словамі гэтай малітвы свайго нябеснага Айца. Так, ён звяртаецца з просьбай, але гэта Бог Айцец у гэты момант найважнейшы. Браты і сёстры, а як выглядае наша малітва? Ці калі мы звяртаемся да Бога з нашымі просьбамі, ці сапраўды Бог галоўны ў гэты момант? Ці можа гэта я са сваімі праблемамі, са сваімі просьбамі стаўлю сябе ў цэнтр гэтай малітвы? І вельмі часта менавіта наша малітва імкнецца, мы сваю малітву імкнемся прымусіць Бога выканаць нашу волю. Так, Божа, я да Цябе звяртаюся, аб чымсьці прашу, і Ты павінен гэта зрабіць. Бо я малюся, я прашу аб гэтым. Але, дарагія браты і сёстры, малітва павінна выглядаць інакш. Малітвай, калі мы звяртаемся з малітвай просьбы да Бога Айца, гэта не мы Бога прымушаем выконваць нашу волю, але гэта мы праз нашу малітву павінны зразумець волю Айца Нябеснага і выканаць яе. Зразумець, ці тое, аб чым я прашу, згоднае з воляй Нябеснага Айца. І нават калі не, то з вялікай удзячнасцю гэта прыняць, таму што малітва – гэта заўсёды звяртанне з даверам. Я звяртаюся да Бога, прашу аб чымсьці, але у той жа час я веру, што Бог лепей ведае, чаго мне патрэбна. І звяртаючыся з просьбай, я гатовы прыняць ягоную волю. Езус Христос менавіта вельмі часта даваў прыклад гэтай малітвы. Асабліва гэта было добра бачна падчас малітвы Езуса Хрыста ў садзе аліўным перад мукай і смерцю. Езус баяўся, разумеў, што яго чакае, ён баяўся мукі і смерці і звяртаўся да Бога Айца з просьбай: «Ойча, калі гэта магчыма, аддалі гэты келіх ад мяне». Але напрыканцы гэтай малітвы казаў словы: «Але няхай Твая воля споўніцца і мая». Браты і сёстры, няхай словы сённяшняга Евангелія і таксама прыклад малітвы Езуса Хрыста вучыць маліцца нас, каб наша малітва заўсёды была праслаўленнем Бога, каб наша малітва заўсёды была поўная даверу да Божай волі, да Божага провіду, і каб наша малітва была заўсёды згодная з воляй нашага нябеснага Айца. Амен.
Умацаваныя заступніцтвам святых мучанікаў з Уганды, караля Луангі і паплечнікаў, узнясём да Бога нашыя пакорныя просьбы. Молімся за ўсіх вызнаўцаў Хрыста, каб праз заступніцтва святых яны ўмелі цалкавіта прысвяціць яму сваё жыццё. Цябе просім. Молімся за духавенства, каб Божае Слово, якое яны абвяшчаюць, было для вернікаў сапраўднай падтрымкаю веры. Цябе просім. Молімся за народы Афрыкі, каб яны маглі свабодна вызнаваць сваю веру і таксама атрымалі бескарыслівую дапамогу іншых народаў. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за місіянераў і місіянера, каб яны прывялі да Езуса як мага больш людзей. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашых блізкіх памерлых, за святой памяці Ірэну Свірскую, 30-й дзень пасля яе смерці, за ўсіх памерлых, якіх давяраем да Божай міласэрнасці в гэтай складковай святой імшы, каб Бог прыняў іх у сваё нябеснае валадарства. Цябе просім. Молімся за нас, прысутных на гэтай святой імшы, каб умацоўвалася наша еднасць з тымі, хто верыць у Езуса Хрыста. Цябе просім. Всемагутны вечны Боже, прымі нашыя пакорныя малітвы і ўчыні, каб мы, умацаваныя заступніцтвам святых мучанікаў, караля Луангі і паплечнікаў, імкнуліся да дасканалай любові Бога і бліжняга праз Хрыста, Пана нашага. Твоему сердцу честь складаем, о свету Откупитель. Твою милость призываем, о добрый наш Збавитель. Вечно будь хвала, вдячность и слава Твоему сердцу, о наш Езу. Вечно будь хвала, вдячность и слава Твоему сердцу, о наш Езу. Моліцеся, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог, Отець усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Добрий Боже, дякуючи Твоїй ласці, мученики з Уганди вибрали смерть, каб позбігнуть граху. Прийми ахвярні дари, які ми Тобі приносим, і учини, каб ми отдано служили при Твоїм алтарі і завсюди були Тобі вірними. Праз Христа, Пана нашого. Amen. Пан з вами, З Духом Твоїм угору серце, зносим їх до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Годно гэта і справедливо. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, Ты узвялічваеш сябе ў хвале Тваіх святых, а ў іх мучаніцтве праяўляецца Твая дзівосная магутнасць. Ты ласкава спасылаеш ім палымяную веру, умацоўваеш іх мужнасць, даеш перамогу ў змаганні праз Хрыста Пана нашага. Таму неба і зямля спяваюць Табе новую песню хвалы, і мы з усімі хорамі анёлаў праслаўляем Цябе, разам з імі ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё,
якое за вас буде видано. Podobnym czynem po wieczery wziął kielich, znał Tobie podziaku składaючи, podał swoim uczniom кажучи: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя у хвале. Uspomínajúci śmierci z mŕtvych powstanie Twojego Syna, ахвяруем Тебе, Panie, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святый собрал одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконали его любови разом с папом нашим Львом XIV, біскупом нашим Владимиром и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, якія паснули у надзею на воскрешение, про Ірену, про усіх, каго імёны і прозвішча былі вымененыя ў гэтай імшы складковай, і пра ўсіх, хто Твою ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Богородицей Паннай Марыяй, со святым Юзефом и Абраником, со святыми апостолами и усими святыми, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа с Христом и в Христе, Тобі, Боже Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Пам'ятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать: Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы до всяляка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, и живешь и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. С Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою.
Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету. Благословленные покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб ты увайшоў до мяне, але скажи толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Пане, добрый як хлеб, будь прославлены паўсюдным костёлом, бо так безмежно ты полюбил нас, безмежно ты полюбил нас. Ты хлеб помножил на пустыне Божа, каб мы у шляху до неба силы мели. Ты манной стал вандровником голодным, для тых, что вечно быть с тобой хотели. Пане, добрый як хлеб, будь прославлены паўсюдным костёлом, бо так безмежно ты полюбил нас, безмежно ты полюбил нас. Жниво настало, радуются люди, соспела нива, пахни свежим хлебом, хай алтаром земля вся наша буде, а хлеб комуняй тим, хто прагне неба. Пане, добрый як хлеб, будь прославлены паўсюдным костёлом, бо так безмежно ты полюбил нас, безмежно ты полюбил нас. Молимся. Боже наш Отче, святая Евхаристия дала силы перенести терпение мученикам з Уганды, учеников на святейший сакрамент, який мы приняли на успомин их пераможной смерти, да помог нам заховать живую веру и любовь сирот выпробования у свету, праз Христа Пана нашего. Амен. Дякую всім за супольну молитву. Тепер буде виставлення святейшого сакраменту, літання до серця Пана Єзуса і новенна до Духа Святого. О найсвятейшая гостия, веди нас до небесных брам, тревожить муки нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам, один и в Тройцы Бог святый,
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Христе, вислухай нас. Ойче з неба Божа, Сыне Откупитель свету Божа, змилуйся над нами, Духу Святый Божа, Святая Троица, единый Божа, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, Сына Отца Предвечного, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, во лоне Девы Мати Духом Святым створенное, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, со Словом Божьим истотно з'єднане, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, безмежной величи, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, святыня Бога, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, сядиба найвищейшого, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, доме Божий и брама неба, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, полымеющее вогнище милости, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, справедливости, любови скарбница, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, добрыни, любови полное, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, усіх цнота в глибиня бездонная, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, усялякой хвали найдостойнейшее, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, володари з'єднання всіх серців, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, у які усі скарби мудрості і милості, змилуйся над
складается, змилуйся над нами. Серця Єзуса, криниця життя і святості, змилуйся над нами. Серця Єзуса, умилостивление за грехи наши, Змилуйся над над нами. серця Иисуса, наполненные снегами, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, злочинствами нашими измученное, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, послухмяное аж до смерти, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, дидой пробитое, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, криница всякого сутешения, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, життя і воскрешення наше, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, спокой і поєднання наше, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, живая вера за грехи наши, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, збавление тих, хто на Тебе сподяється, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, надія тих, хто в Тобі помирає, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, радостью святих, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, даруй нам, Пане, баранку Божий, який береш на себе грехи світу, вислухай нас, Пане, баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Єзу тихий і покорний серцем, Учини серце наше до Твоего подобными. молимся. Всемогутный вечный Боже, глянь на серце наймилейшего Сына Своего, на хвалу и охвяру, якую Он складает Тебе за нас грешных. Змилуйся над тими, кто просит Твоей милосердности, и даруй ему имя Сына Своего Иисуса Христа, який с Тобой живе и владарить на веки вечные. Амен. О Єзу наймилейший откупитель роду людського, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножия Твоего алтара. Ми Твоя власність, і Тобі належать хочем. Сьогодні кожен з нас щиро дається найсвятейшему серцу Твоему, копеше больше з'єднатися з Тобою. Многие зусім не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погорджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу найласкавейший, и притули всіх до святого серця Своего. Владаром будь нам, о Єзу, не тільки вірникам, які ніколи не відступилися від Тебе, але і синам марнотравним, які Тебе покинули. Да поможи, каб як найхутчэй вярнуліся яны ў бацькоўскі дом і не згінулі ад нястачы і голаду. Будь владаром для тих, хто помилково ці праз нязгоду одлучився від Тебе. Приведи їх до пристанку правди і единства віри, каб хутко настала одна учарня і один пастир. А дари костел Твой безпечною свободою, дай усім народам супокой і згоду,
Учини, каб на ўсёй зямлі ад краю да краю адзін узносіўся голас. Хвала Божому серцу, праз якое прийшло до нас збавлення. Яму хвала і пашана навіки. Амен. Пане Єзу Христе, падчас апошняй вечері Ти абяцаў апостолам засмученым прадказаннем Твоего хуткага адыходу са свету Духа Святого Суцяшителя. Ты сказаў: «Я попрошу Айца і дасть вам іншага Суцяшителя, каб быў з вами навеки, Духа Правды, якога свет не можа прыняць, таму што не бачыць яго і не ведае, а вы яго ведаеце, бо ён з вами ёсць і ў вас будзе». Твоё абяцанне споўнілася. Дух Святы напаўняе касцёл і кіруе ім, аб'ядноўвае яго і яднае, няспынна сыходзячы на нас у сакраментах, асвячаючы хлеб і віно, каб яны сталі Тваім целам і крывёю, і асвячаючы тых, хто іх прымае. Верым, што Дух Святы, які жыве ў Тваёй святой чалавечай натуры, жыве таксама ў нас, яднае нас з Табою і Айцом і робіць адным целам. Няхай яго ласка заўсёды асвячае Твой касцёл і вядзе да поўнай еднасці з Айцом. Таму ўсклікаем: Пане Єзу, освяти нас у Духу Святым. Пане Єзу, освяти нас у Духу Святым. Спашлі, Пане, Твоего Духа, каб Твой касцёл няспынна аднаўляўся і станавіўся маладым. Пане Єзу, освяти нас у Духу Святым. Глянь, Пане, на ўсіх, хто носіць імя хрысціянаў, каб Дух Святы прывёў іх да еднасці. Пане Єзу, освяти нас у Духу Святым. Єзу Христе, вечны пастыр, адары мудрасцю і разважлівасцю нашых пастыраў, каб яны плённа вялі нас да збаўлення. Пане Єзу, освяти нас у Духу Святым. Адары нас моцай Духа Святого, каб ён ачышчаў нас і ўмацоўваў. Пане Єзу, освяти нас у Духу Святым. Дай нам шчырую любоў, каб мы ўзаемна па-братэрску любілі адзін аднаго. Пане Єзу, освяти нас у Духу Святым. Молімся, Боже, Ты спаслаў Духа Святого на сваіх апостолаў, споўні просьбы свайго народу, а паколькі даў нам ласку веры, адары нас таксама еднасцю і супакоем праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Гэты величны сакрамент ушануйма шчыра ўсе, траціць моц старое право, бо ўжо новы запавет, што нам розум не тлумачыць, святло веры прынясе. Богу вечнаму у Тройцы праслаўленне і хвала, і Айцу і Сыну разам, Творцу вечнага жыцця, Духу, што ад іх паходзіць, даўцу вечнага святла. Амен. Хай буде честь і хвала і прославлення, Ісусу честь і подяка, вічна, хай буде вічна, Ісусу честь і хвала, хай буде честь і хвала і прославлення
cześć i podziaka wieczna, haj będzie wieczna. Jezusu cześć i chwała, haj będzie cześć i chwała i прославление. Jezusu cześć i podziaka wieczna, haj będzie wieczna. Jezusu cześć i chwała. Weselь się królowo miła, bo ten, którego zrodziła, z martwych stał Pan nad panami. Módl się do Niego za nami. Alleluja, alleluja. Z martwych stał Pan nad panami. Módl się do Niego za nami. Alleluja, alleluja. Ciesz się i weselь się w niebie, proś Go za nami w potrzebie, byśmy się też tam dostali, na wiek wieków śpiewali. Alleluja, alleluja, byśmy się też tam dostali. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Najświętsze serce Jezusa, Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.